Mono. I think bagani baitu mwensi nabarai murega mwensi to abak knowledge ngambia mono namono kegima tiatu knowledge yo mindo Dr. Aznat Maube who is Chief Officer nominee Nyamira County and Overo Morgan Ndizi TV namono kegima naero gotokonya mona sevirengereri via magana yechwese bia mono daktari you can just wave. Thank you bia mono san. Nomo wako nomo nene sana asiri tukurierero kurigereri nga Ndizi TV ya koro mwaka karo tuwachagete karo nachite Kenya gaiga nachita ari Communication Authority of Kenya kubasabe licenses tukaikaranza na barabu bagante binge licenses in 2 months ngochere lakini teche tibuga ngoigo nko irere ga sienene ngacha gaiga tukachaka na bafanyikazi abake baroro bachagete bagaja bakarikwe gasi TV etabuga ati no ene camera bakege nanga TV yine bororo nko bakiranga mbiye mono sana and you really motivate me and encourage me every day. To all our employees and staff abuto chagete karotore 7 voka Tayaro mwara mutu gaiga niko tubuate afanyikazi 21 wakutayo kina bia mano sana asengo korega asie karuna chage toro korega asie na nyole tabago celebrate miaka 150 kurgese company ya chagete anga nturere to koro 1 year anniversary tandumbe mogu bago celebrate osen jubilee anniversary golden nero rodariwo acha kuminga miaka 150 arona kiegoroku acha kumanyiria tali tanga ligoroku nga cinquentennial celebration 150 years. Today I stand here to predict Ndizi TV one day will celebrate cinquentennial 150 years to come. I want to thank business partners waito asenkaya muchogusi bare mwegenete ase TV ngego chaka abande mukerwa asoko konye TV mukagera tubwate abafanyikazi iga nabubanda abande tuwa connected na barabu bia mono sana naende toko sabange biashara bino bimentekane na monoke gimatubwatira nebo tambe na intunto karo mokimono ko make sure nga Ndizi TV ya gere biashara bino kumanyekana Gusii mana isko ya Gusii bia mano sana banya biashara baito nande mbia mano pero gonkurigere TV karo nkurigere karo naro engineer moyo kona muboringa ikomo manyeta bano gosenga itu umerenete nachi kuimagine nga ina kamarolide bage kana ko ngaya ne TV ngomorora TV ya tomekeria basani abange tumanyane n'abantu abange ne yuerege ntekia kibago te abange kerota gede kumanya your network tigereria network yao nere gatwa rosiri nende tuyagenderere ko yementa ime ya Gusii ekaroto achage teri tukekere TV ya chiete on air litanga ni kabisa mono tu arenge WhatsApp kero monda kagoka sana wanyagorole ndote iri yaho kwa yarole nga iri yaho kero chimoino gari titukeri tukagoka sana no mogoko ngatekero mondo ngabe kange mochi yaho abuna kiubwete bakangoro gibikone bago gete sana ende tukabuka mambi nge TV nero gete gose yari mire tukabuka mambi tukanyora saro ntita na Brighton batubekere nsakia tukagoke kiragenga TV ya chironea ende tukarara enduri bagobeka mapi endo kurara kwarota nga ayari mabon tito gochikoboka tukanyora nende nga area taria ne Vincent Onyanja tukanyora bado nero ni usia gotangaza. It's been a struggle, it's been a long journey, but I want to give tribute mbare abarenge ground ba korete gasi ngongu sana
Yo minto isbon nyamete your operations agakore gasi ngongo chake TV tarike ndo kiraisi. Our first manager Miss Janet Nyamwamu na akore tena gasi ngiyamano sana to make sure TV ya chakre ni shukrani kubwa. Then our second manager Mr. John Kebati umefanya kazi mzuri sana. Naendelea na hiyo moyo uko nayo. To all the employees, I thank you. Na arorire talent intana korora na arorire talent ngiyo kogera. Kerari tuko kwaregereringa kweri in a small way na bogo change the world. Tutakeriyo chako okoragendo kenene nekige sinini gogo chakira. Mwara aga yabona Wilberforce ya ukwana otamo ikere kurumaye na nje my favorite mutangazaji gakurukunga Christopher ndiye mwakora mwamo inyore yako gara fikta ngoja batote iko ngenganga ikuira Christopher umwana umusinini okoteneti biorani egepindi karega onare ukina se citizen go se TV ende chabana basina karolere nakarole banga abaindi boka negene tenga mugusina so TV talige ndeki yangandu bwato mwana musinini mugusie TV karona morenga ina mana bageni bachenga kongo tamabaka gatanda nyaro nongo bera lakini era no ara se TV biemo no and Christopher whenever you are we appreciate you. Ndizi TV ya chakre ukina na manoke gimanto bwate community engagement. And I thank creativity ya bonzi employees ya baretre rero koratore lesson koratore misa hari ngumbu abang nampere bachire go choro batomenye seti tituke TV eri meta uwa kresi minga rero mukayibegete boli ege pindi ngere nganjete ngairero mwakeira abantu bagareira muno in the community. Pero Ndizi TV ebwada its own initiative not only gotangasa pero captain 001 aonde etobwada Ndizi TV FC wako mupira kweli kweli famura bagukina nabasaye bagukina within a community and Ndizi TV, and we are determined to support them. Bagote bangarika bakonya go take chingaki okora magana ndamabe tigabakore penge chiwaso mupira sana captain one tubwate extra ege singa ge gotarira chikwaya bagare chi community kwaya cheito chiamanyiru. A choir is one way of evangelization na manoke gimasoko bamoreka. That is a good thing. Meroverie menge na yaiteire ege pindi beri abandi barigereiri bali ramaliga bakesimi bate abana kitoko ratwikere bari biemono sara untita asege pindi kyo he pindi ebinge komenyo tenu biashara mwensi ya creativity ino biemono na mono kegima sense ma ya Gusii mwako yagendo gya to kimono gutware TV election coverage chikura jia kawu biemono Rombo waria babunge bonse ba Gusii iri chikura cherde mambi ya gomba manyete karengo irana arenga matuka mange ekwegara echigo tangazo chiara enda matuka mange Ndizi TV egatuka bonse teno na ba MCA igomba manyeta bange mono sana kitari membe yaba akorire moko bagira chingobi Biemano sana. So asa yonse kadago korekana kino teri raisi obu yanga abange tore mana abanyabiashara more mumanya denga biashara binde kero no mu achagete mbiri raisi na bikongubire abange bayino tuwasangire na inu mwato encourage mwato moyo mwato tebinga na obigo chakaiga byacha byagenda iga tuarigerere na intu tuetele a little bit of challenges no etu achagete tarikare mono engobe gakarie TV bintu byonse bikaiya lakini esauri yobwanje nibonyasaye n'abantu berwete
bakarigere n'ubwanje nababwate as all our employees okurigere linge ngoba yo kanegere abantu abatubwata ari bonsi 21 bagendenka naende tokairana. We are back on our feet and we are moving. We thank God. Togendere mono ukina, and we will ask for your support. Sire TV kere ukina twensi ukina tore na mono kegima omo kone potambe gore ekerongorigereri the impact TV ya mekri na the impact tuwakorera se abafanyikazi baitu tima yetu ose mwanya gotega rumugano korukumuga Kevin Carter ore journalist urenge journalist hako ngeni courage botambe naregereria abafanyikazi baitu nabori abanyabiasara baitu basire TV yaito nderi ntonyora ekesi mune ya Kevin Carter. Kevin Carter arenge journalist ku South Africa akagenda injareka yarenge nze ya Sudan umwana arengo more wenjara konyosi nyiruta konyarana no gutara konyore folge akia folge to kwiroge ke Gusii bamento na vero rugwe folge hiyo agarole folge ensoti ajire kuri umwana oyo because ari konyara koimuka agakebicha agatobekera asa magaseti akarine ndega akagenda South Africa kerayo posti gari ase social media abantu bagaruki comment nyingi mongino yo maka motebinga ase bicheri nje gondoje chinsoti bere amano mwane koria yende ne kamera ebwate yende giga affect Kevin Carter akachikorengereri nangatari ne dendege nangano mwana ori arakonyete Kevin Carter ageita. As we speak, he is deceased. Kirari tugeka rongorigereria afanyikazi ba na Ndizi TV. I want to support them. Himwe ubuna bata abagaiga changamoto bawethera. I want to support them mbao mereke sebune ya Kevin Carter. Watu waro uwezo yoko imuka noko ba support the best way na bwa the business community mo imukere mo gota support, and we really thank you. Na monoke na mwensi ya mashabiki ya Mungu torigereri kuba support noko subscribe as a YouTube channel yeito na ku like our Facebook page na mono kotokonya bana bali mwata mo babageni be TV kotowaji talent mbali nderi TV yeitegenderere ndo wanja tu support TV yeito botambe pia mono sana tiganya saya abasisenie na ende tiatogendere kubwaterana. Thank you so much. Thank you everyone. Tianda ngere manager aturangererie manager from Camel Park.